Ja sam Zeko Peko i vi gledate emisiju Pravi igrači. A naši sponzori su, kao što znate, Kubeti, a pokrovitelj je Hypo Alpe Adria banka koja ima svoju dječju štednju. Znači, ako ste mlađi od 14 godina, kad počnete štediti, automatski postavite samo limač, Hypo limač kluba. Bolji sam nego onaj Zeko. Ovo ćemo spremiti, to će osvojiti danas ko nas bude zvao i takmičio se naše proje. Ja sam Zeko Peko. Pa, ko si ti? I šta radiš u mojoj emisiji? Zeko Peko. Pa bog djeco, ja sam Zeko Peko, ko si ti? Peko. I baš imam lijepu frizuricu. Nisam ja onaj klaun Bumbo, Bimbo, kako li se to zove, ja sam Zeko Peko. Ne, ja sam Zeko Peko, a ti sad klaune izvoli tamo. Tako. Dobro večer, dragi moji pravi igrači. Vi vjerujem već znate da sam i ja Zeko Peko, a ne onaj tamo šareni čiko što je sad bio klaun. Joj, sad me sam iznervirao i uplašio i ne znam šta. Ja sam malo kasnio, zato što je Uskrs i još sam neke darove morao podijeliti ovih dana. Bili ste mi svi jako dobri, pa je zato puno darova ostalo za danas. Evo ga, a mi ćemo se igrati. Danas je na redu Memory. Zeko je malo Kubetija za tebe, vidiš ovo ti je, uzmi malo. Kubeti sa okusom kečapa, imam ja Zeko, ovdje vidiš i kubicu kečapa, pa ćemo ti malo... Ajme! Kako si me zezio? Jao, pa taj klaun je baš nestrašan. Šta ćemo s njim? Ništa, idemo se mi dječice igrati, on je danas naš gost i bit će dobar do kraja emisije, jel' tako? Jel' tako? Jel' tako? Je, tako je, vidjet ćete, Zeko vam kaže. 031 203 444 203 666. Sjedni si ti tako i budi dobar, može, super. Evo vidite, evo zvoni telefon, hajde, halo. Halo, Zeko ti... Halo? Bog! Bog! Kako se zoveš? Iva. Pa gdje si, Iva? Sretan ti Uskrs. Hvala. I vama sretan Uskrs. Hvala ti. Kako si, Iva? Dobro, mi smo se vidjeli u hotelu Osijek, tako? Jesi ti možda bila na rolama? Da. Eto, vidiš kako mi znamo. Nego da te pitam, dok si ti igrala, jesi možda vidjela gdje mi je nestao klaun? Možda sad nešto... Di je sad? Klaune! Iza stola. Evo ga! Ja, on stalno nešto izvodi. Bok! Evo ga. Bio mi nosi ispod dole pa sam išao naći. Iva, koga ćeš ti pozdraviti? Mamu, tatu, kumove i sve koje poznajem. I koga još? I sve svoje prijatelje i učitelje. Aha, dobro, evo onda ih i mi pozdravljamo. I znaš što još, Iva? Ajde nam nešto otpjevati. Šta smo danas tamo na terasi pjevali? Jednu pjesmu. Ajde, može, slušaj. Bilo koju recite. Koju volite? Jel znaš neku o Zeki? Na zimskoj noći, tam gdje je visok brijeg, smrznuo se potočić i pokrio ga snijeg, a jedan mali Zeko taj potok traži. Gdje je? Kud je? Kuda nestao, do njemu štišti grud i plaće Zeko mlaj. Za potočićem tim, žali, jel da? Za potočićem tim. I? Dosta više, ovo je ti previše, ovaj Zeko debeli bi stalno prejeo se ove čokolade i bombona i vidi kako je, vidi koliki si Zeko. Ti bi sada će napjeva mjesec dana, odlično je ovo bilo, super, evo pišem 5. Aha, eto ga. Iva, je li u školi skupljaš petice? Ha? Ima. Nego šta, bravo. Ništa, Iva, ostani s nama do kraja emisije, idemo se mi dalje igrati, može?
Hvala što si bila danas s nama i što si nas nazvala, lijepo si ispunila obećanje, a to mi jako dobro pamtimo. Naš. Evo, pusa... Pamti 2 pišem. Da. Koliko je to? Nema pojma. Cijeli dan ti ja nemam pojma. Nema pojma. Čak i Zeko zna Zeko, bolje. šta spraviš pametan? Zeko zna bolje matematiku. Zeko? Halo? Ne pričam. Halo, ja sam Lara. Ma nemoj zezat, Lara, bok. Žeć, gadić mi še. Kaj te muči? Žeć, odvratan si. Lara, ali čuješ ti šta on meni kaže? Da, Pa šta da ja sad njemu kažem? ne znam. Ti si šašav. Aha! Ti si šašav. Nisam šašav, ja sam debel. I još si i šašav. Eto, Žeć, Bravo. odvratan si. bravo, Lara, daj mi 5. Ha, eto, dao mi Evo. 5. Sam sa sobom pričam. Lara, Da, jesi možda i ti danas negdje bila s nama? jesam. A, vidiš, Zeko se svega sjeća. Kako ti je bila, Lara? Bilo je dobro. Bilo je dobro i ti Pravi si mi... skup pravi igrača, ja sam vidio Aha. na terasi da su stvarno sve pravi igrači. Da. Tak su crtali u radionici da je to čudo jedno. I svi su obećali da će nazvat lijepo igrat se s nama. Lara, kažeš Da. mi sad svoje prezime? Marjanović. Marjanović. Evo ga, upisano, super. Otkud nas ti zoveš? Ha? Iz Čepina. Ma, pa nemoj me plašiti. Daj prestani, klaune. Šašavac jedan. Dobro je, on Dalje. mene malo zeza. Jel nas ti iz Osijeka zoveš? Iz Čepina. Čepin, evo ga, upisano, super. Još mi kažeš brojček telefona. Jel znaš? 323 Aha. 836. 836 i još mi samo treba tvoj datum rođenja i to je to. A šta ako ne... 9.12. Koje godine? I 2004. 2004. Evo, ja sam se Ja sam mislio šta ako nema datum rođenja, možda si ni rođen. Pa moramo imati svi datum rođenja, ili? Pa valjda, ne znam. Lara, jel moramo? Moramo. Moramo. Dobro, ako Ali ti žen kažeš da mora, onda mora. ja ni ne znam moj. A ne znam ni on jer je on šašav. Lara, imaš navijače? Imam. Da čujemo. Mama, tata i Zeka. Da ih čujemo glasno. Čuli smo, čuli. Aj ponovno. Još nisam čuo. Ajde. Daj da čujem ja!